Amasata in so piula now ka channel hin via viewers ho zo sele subscriber ho zo se na bon chawin ni khopa tuni hin chaina gamlang thu na sei kinuitin vanoya gambai pu iti diu ham ai lo le emperor iti ho lin ta tampi anaumin simtila konin bible azong tampi in hetaven chuzong le school azong history le khabua kon tampi in simdo tawen hi India dinga emperor lin loya ki hejo Mughal emperor alole Mughal dynasty ki ti ho he ahin tuni hin China gama emperor lin Ming dynasty khanglaya abai po una sat dan le aha dan ho alengam bai hom dan ho ina sei diwa hi thusim sei masangun avelin hi chi video hin be ho zo si ka channel subscribe bol nai lo hon lung se ten subscribe ne hin bol pi kinun lang video like comment jong ne hin bol pi divin ka hin thu min hi aji chu nang hon like comment le subscribe ne hin bol pi ho hin thugul sau pi pi a til khona ki ji sanga ke dinga ki til khona ampang jinga hi ti hi nei na het pi divin jong ka hin ta lang nu min hi monetize del jing lai ki to hlonin video achai na chan ve a ngai ding in jong ekitim ki do ve na hi tunia seidiu hichiming dynasty ki ti hi China adia emperor lin loya ki he am ho khanglaya cho super power choya anhi vin hi sumle pai sanadang kale sille loya jong kiwa lo hil su le sal chule gal sat chepai ajong kiwa lo hi vin hi London a press ti chu newspaper print na ding machine ki sim do ma sanga jong China a hi Ming dynasty phalaya kon hi press technology anaki sim do a hi tai Hichiming dynasty ho hi lampi khada khangto the jing jong lew am ho chon dan le achi piu a hindan neu khat je in am ho hi mingol ta bangin aki hekin na hi Hichiming dynasty phatlaya a chon dan le athil bol dan ho hi ti zat zat mel se ta le gim nei ta na hi Hichiming dynasty leng ho hin mun chom choma kon nu mei amat wa leng in sunga su na tonga akoi ho a bol na ho hi su mil thailo hil thil su khat cha hi Ming dynasty leng ho su na tong ding leng in pi sunga hin mihim asang enau mu na hi hichimi ho he Ming dynasty leng ho gam sung zo sia ama in muna kon kimana hin ki pui chi a hi vin a hi hichinu mei ho he leng pan a dei chu ajiba nga anei jeng the hi ama ho he zel a ki koi mi ho bang in dan noing na au mu na hi hichi leng pa in pi sunga su na tonga ho hi ama chamma azab do theina lo divin keng ko newa neu jing ga chenin abu sa su ke na hi hichi keng ko hi ala do diu ki phal pi lo hi hichi ji chun a keng ojong a khan ding bangin a khang thei pun a keng o soi gamin this figure bangin asu gam ta wen hi hichi ji chun hichi nu mei ho chu jam jong ti daw tin chi le wa le mai jong am ho dinga ha sa hi tai hichi nu mei ho chu ni khat hi leng pan pha asa pen chu asu ten hoi ta zekuwa lengpa koma to dia a hin pui pi jiu hi khongbu kitipa he Ming dynasty hin phut do pa hin China history a ama he lam kai lin ta ina neun agelun hi hichipa he neu cha hong ki pana lam kai lin ta hong hin khunungin ama lam kai na a kon Chinese te thakhat ahung hi win ahung tha che jing tawe na hi ama ho hin China a anha jing Mongol kiti mi ho jong cho anano do un am ho hi ahat penin anapang tawen hi Mongol ho anano do hi 1368 phat lai ahin hichi phat chana chu China hi Genghis Khan phat lai akun Mongol ho vai homna anahi nahi khongbu ki tileng pa he galsa thim le mi ha ta hi na bana ama hin agam muntina kun nunga mel hoi ta hong ki man ho chu leng in pi sunga alam sa jin amel hoi na ho chu ave in galsa choldam na din hin khu anamang jin hi Hichileng pa he Michael ta hin ama thu sei khat chu bol lo hi theilo athu chu chang khat jong kinil theilo hi aman hi hen ati chu hi ching hi da hen ati le hi da jing khat hi hiji a cha gam sunga nunga hon gen the an thu lo wa hi Hichileng pa hin mi ngai lu na nei be se pun thil thu pi lo ta ho ji poin nunga ho chu avojin athat jin hi a hi lo le ama akitha na din anagi jin hi Hichi khongbu kiti lengpa hin dan khat jong asimin hichi chu a hi le itihama Ming dynasty leng ho hi athi ting le ama leng pan sunga su te ama kin bol nu mei ho zo si jong a hinga abui tha diu ti hi a hi hichi chun khongbu lengpa le
ama bana leng hin pu mini pha lai chan chun su nu mei tampi hi ahingin lengpa to na vui thau na hi 1464 lai in hichi leng thum ho zo a leng hin pu zengtun kitipa hen hichi khong bu lengpa in dan an sim chu a hin kha ta na hi hichi akon chun lengpa su na tong nu mei ho chu alung ol dom tawin anisim anisi a kicha ti zan na hin khu aman jingu chu tun a hai nem dom tawin a hi Ming Dynasty leng ani channa Yongle kitipa hin leng in pi mun a hin chon in Nanjing khopi a konin Beijing khopi a hin chon lunin hichilai chun Beijing khopi hi Peking anakiti na hi hichi phar a kon chun China capital hi Beijing ahung hi to pe ta na hi hichi leng pa chun hichi khopi a chun leng in pi len ta khat le hoi ta khat hi asa in hicho amin the forbidden palace asa in hi hichi chu koi ma lut phallo tina hi hichi palace asa zo nung ni ni thum zo hin lengpa in pia su nu mei hola a alung si hle jeng khat hi ama le ama na ki thadi na hi hichi nu mei nu ki tha ji hi a hi le hichi palace sa hola a pang pasal khat to hin akilung sin hon chu lengpa na hin het ding akicha je a anaki thada hi athu chu lengpa na het phanin ke ji te ho ki sanin ka ta san na asu bei atin alung hangin in sunga su nu mei aji bang banga koi ho zo si chu chemcha in asa li in athat gam ta ne hi hichi hola hin nunga chapang kum somlani somla thum bel tampi jong azawun abon bona nu mei sangni le ja ko lampi hi anathat in hi hichi ki chat leti zat ta le gim nei ta thil su hi Mary Q kitinu hin anaji do hi ama zauna mi somlanga bep ho hi hichi atha hola wa kona anahoi do hi a hin la ama ho jong sot lo in sipai hon amanun hichi forbidden palace maya chun zapi masanga atha su ke tawen hi Ming Dynasty leng asom la khat channa yang dia kitipa hi leng dang ho to ki bang lo ta mi za chung ta khat a hi kin in hi ama hin leng in pi sunga nu mei ki koi ho chunga chun imacha lung lun a nei pun a hin la zan ting nu mei ki ho na a chi jin ama ho zo chu to hin khunom agamang jin hi hichi leng pa khangla hin leng in pia nu mei ki koi ho chu ne le cha jong ki tup ta a api lo je in nat le sat dam mo je in atam zo athi lo na hi hichi yang dia ki ti leng pa hin chapa khat ane in amin yang min akiti na hi ama hi Ming Dynasty leng asom le ni chan na hin hichi pa jong hi milam dang ta khat hi ki ni na hi apu pa te chon chan khat cha lo pun aman a gel kho pen che hile tuisi a kon dam doi hoi ta khat sim do ding ti hi atu min hichi sim na chun a hin khulum ke an pi do jing in hi hichi lo chu I don le dam mo le thina ta lo ding ti hi a hi hichi chun hichi sim do na ding chun research zat an bolin ama leng vai pu sunga leng in pia ki koi nu me ho chu forbidden palace sunga om sa in polam jong apol sa pun ni ding ki tup jong ape pun gotui le thei mi ga se cha ni diwin an ape ji na hi hichi chun hichi nu me ho chu aban thi lo tawin a hi hichi a leng in pia nu me ki koi ho hi ipidia ki koi ham ti ilung don mai thei wa hin ama ho ki koi na ji pen ta hi a hi le leng pan am ho hi adei phat a adei pen cha ji banga om pi dinga ki koi a hi hichi a leng pan gotui le thei mi se ani adiwa api lo na aji omin hichi chu hi le hichi leng pa nup sa na su thlap na dia ki koi nu mei ho phabe mi som lali som langa vel hin nikhat leng pa hi pun a khu den wa tha ding an gun wa hi a hin la ana that zo po win hi leng pa cha su ten ana hu do un hichun hichi leng pa that go nu mei ho chu ato dung zui wa go na pe tawin hitia chu gotui le thei mi ga se api wa kila thidinga ana hin saw hi hichi thil su ho hi China history a het mil theilo ding khat in jong om do ta na hi lungdon ta khat cha hile itidana hichi khanga nu mei ho chu hi banga hi kisugen the a lengpa khotnuya gan cha dana ki buljing ham ti hi hichi Ming Dynasty vai hom hoilo ta le mel se ta ji in 1648 in hichi tha ha ta Ming Dynasty hi anamang hil tan hi ahin la anato ho zo si hi akhangoyu thusim kisun na le khabuwa akisun lut so ke na hi tunia din hi chan hin chai taw tin achai chan hin via hin ngai ho zo si chunga ki pana ka hin phong in comment section langa ilunggel ho na sei khop ki no hi ti in hi chan ne hin to sot naw chunga na bon chaw chungin ki pa thu ka hin phong in na bon chawin no mun lang mangpha